llaqtamasikuna, kanchamasikuna, ayllumasikuna, ininalla kapashankis, alillanchu. llaqtachayaymanta puriramurani. Apiki kaypapi chaqariki, coronavirus chaymantacha rimanqa. Manañan chay coronavirus unquymantaqa rimasaqchu. Ñama yachankiña llapantañariki, imatachu qunqashankipis. Manariki, chayqa manaña waqmanta chaymanta rimasaqñachu. Aswanpis, yaw, ñuñu puchukuna, qhawaraychis. Kaymi qhiwar llaqtay. Aylluy chaypi nuqa tiyani. Munaychachu manachu? Iminataq llaqtayki, apiki mas munaychariki. Kaynata nisayki. Te propongo lo siguiente, aprovechemos este tiempo de cuarentena para conocernos un poco más. Tú me envías una foto por inbox. ¿Qué foto? La foto que tú veas por conveniente. Puede ser del barrio, puede ser de la comunidad, alguna actividad tradicional que desarrollan dentro de tu comunidad. Y esa foto lo compartimos a través de esta página. Rexeneakusum. Aprovechemos este tiempo de cuarentena para conocernos un poco más. Suyakusha niña, apurayya apachimaichis. Aswampis manak amiramanchis kay papicha. Kawaruma, turuma, wanuchu umayki pikan, nespa. Yo, allichantapune yuyariarachimanki. Ama qunqaychu, chayñataq qunqarankiman domingo p'unchaypi tarikushanchis. Llapanchismi wasipi kananchis. Ama llataqya qunqaychu llaqtamasi riki qharikuna jojonchay riki lluqsinanku, warmikuna jojonchay lluqsinanku. Qharikuna lluqsinanku riki lunes, miércoles, viernes. Warmikunari martes, jueves, sábado, nisqallata domingo ri. Llapanchis riki wasipi kananchis riki. Mana onqoy astawan mirananpaqmi uyarishankichu manachu llaqtamasi. Hinallataq yaw maqt'a, yaw sipascha, ama hinachu mamitaykita yuyarichinki, papituykita yuyarichinki riki. Plazata riki, farmaciata rinqa riki, bankuta rirunqa riki, chayqa riki khaynachayuqmi rinanku riki. Mascarilla ninkutaq riki, uyachankuta aqnachata taparakuspa purinanku. Mana chiñuq puriqtin ri. Soldado riki, militarkuna riki, guardiakuna riki aparapunqaku, nishayki, makillipin kashan chayñata qunqaruaq qhawari kaychatan kaywan tapayarukuspa rimarusaq. Yaw, chayñata qunqaruaq q'awawma, t'uruma. Yaw, wanuchu umaykipi kan, uyarimashankichu. Uyarikuq kasu, llaqtamasikuna hinaqa tupakunanchis kamaña llaqtamasikuna.